Halo, Halo, recite, gospod Hitar. sam El Kurjadovo. Na telefonu recite. Tole vam gre Slavone s tem ekipi. Ne? Imamo še vedno tega Tita v Velenju, imamo Kidriča v Loblan. Gospod, razumem, a ne moramo mi vse tako hitro narediti, niso vsi z bakra. A kako ni? Jeso tu železa, mogli smo dati na analizu trga delati analizo, a so niso vsi z bakra. Pa kaj iz kaj skroma tudi? Skroma vse kovine so železo, je težko je to vse pobrati tako v kratkom času, veste, gospod? No, zdaj, zakaj pa ne kradete več? Mi rabimo te zadeve, pa da jih dostavite na sedež naše stranke na Trstenjakovo. Na Trstenjakovo? Ja, Kaj bomo tam z njimi? oprati jih je treba, ne? A oprali bomo? Kako boste vi prali kipe, gospod? Ne gre to tako lahko. A veste, vsak marmorni kip je pod kožo bakren. Ne, gre za zadevo, da so kipi umazani in jih je treba oprati. Tukaj je ogromno smoga, sploh komunistični smog od naših bivših tovarn, bivše Jugoslavije, in je to treba sprati dol. Ne samo komunistični smog, tudi smog od prometa, in to so stvari treba čistiti. Dobro, bomo vi to prepeljali, ne vem, kako boste vi to prali, ponovno peremo nekaj drugega, dobro boste vi kipe prali, bomo vi to trsenako prepeljali, vse pa boste bolj prali. Hvala lepa, gospod, ajde Bog. Hvala Dio.